Khir tu le ngai thla tu te thotan ni chibai le vek ule karliam ta kar top lam kha technical problem anom zeu vain karon da theilova tun truma chuan kar top inkhe result te le zanin inkhel tur fixer te football thuleng te po thlirangai thla khona nei chawle donang o kar top inkhel munom taka hen English Premier League lama teibula ma shoi mek tu Arsenal team chu Villa laka anchak zolo nuin anron khambe ka Ankingpui anmikhwal table mong bera United na ansoplim Wolverhampton chu goal ni goal khatin an ne Emirates Stadium a inkhela hem boruak atang khop maya team panite anin draw te hle Arsenal team hian inkhel chung zoin goal sat tum som pasari an neya Wolves nam hian goal sat tum thum nei ve thongin inkhel pumpui thera Arsenal team an chung nong filor laka Wolves nam hian an ngam lo hle chuti rualin point khata annung oi man teu viau ane soita ngin he in khela hen atira train Arsenal team an lo nga la minute som pasari na Bukayo Saka ball verlu thazet cho Declan Rice on lo tavin goal mauta akal lo chia Arsenal team tan uyom tak ane minute som ni pasari na Mosquera pek a train huang he chanchong goal khung theina hun thra aneya free takin ball tan lu point goal shot thatak nei ma se David Raya chan thatakin alo dan sak ve ane minute somthum pathum na Luis Kelesiam sak atangin Bukayo Saka chan goal shot thatak aneya mase Wolves goalkeeper Johnston chan thatakin alo dan sak minute somthum pasari na Bukayo Saka ball cross so akeve Lamin Martinelli chan goal apeta heipo Johnston chan alo dan sak le ane first half goal lut lava antrin no yen second half minute somruk paruk na box sponsored a train Declan Rice on free kick a train goal akhung teu khop maya goal mauta kallo che yin Arsenal team tan awiyom trin le minute som sarina Bukayo Saka chunding namatanga corner aron pet so goal ban aper zeta hemi ball per net he Johnson chan anlama atilut pal Arsenal team in sikhat fain ma anshwai Arsenal team hian sikhat fayan ma anshruaya anchak mai don ni te poin alang man ma se minute som kwana Arsenal team in goal an chua an goal chua dan Hitler hnunglam thiam lo te po kan ti thayang velam sira tang Matthews mane ball rong cross so tolu chen gola tawin alai deu hlaka taw ma se David Raya tan dan man ngai na aum lova ball ataw kal hi achak le an sipur an sut vele ta ane hemik ba khi goal dang alu bel don no ni te point alang mana ma se minute som ko palina Arsenal team an van nei le dinglam sir tang Bukayo Saka ball run vorlu so Mosquera chun anlama atilut pala Wolverhampton tan uyom taktur ania Arsenal team ro anlam so thong goal dang alu bel zui talava Arsenal hian van nei thak takin point hum an hlo chuak ti hian table tharbera hne chang team Arsenal hi kelsom paruka point som thum paruk nen ma anna shruaya an hne tak Wolveslam ero point ni nen among bera omin an relegate ngei arinom tatle inkhel danga Liverpool team lam point har salutuk lawan ne na changin an kingpui an mikol Brighton cho Sydney fain an neya clean sheet an nei inkhel monam taka hian mol nei tu Liverpool hian goal shot tum som pariat nei hian Brighton lam hian goal shot tum som pali an neya targeta sotero tum khat chau an nei thong inkhel pumpui thliara team pani ten inkhel monom tak an chop chuaka an inkhel tok ang reng viova Liverpool ero avan nei zoka an tangta ane Enfield ta inkhela hen minute khat na leka an tran deu chautin veilam kila trangin minte chun haulam takin ball aron cleara hemi ball thok phei hi Gomez son gola tau phei hin ekitike chun gola thazetin apet luta sikhat fain ma an shuai zui bok ekitiken goal akhung second somli pasarina aniya ekitiken goal akhung second somli pasarina chau lut aniya goal alut rang le minute som palina minte through ball thazet cho Diego Gomez on fall takalu puyin box sunga ball alu puya goal shot thatak nei ma Selison chon thatakin alo ben chu sak minute som ni na
Florian Wilson boxa ball lu puyin nalzetin anuatan ekitiketan akheng leta ekitike hen gola pet ma se achedeu ma ane minute somthumna Liverpool hen Brighton hi anchok boy Soboslai sala mai baka Florian Wilson ball andu to ka anin pass mu nom tak ane amor bok turin Florian Wilson ekitiketan ball adha phaya ani hian gola throi ma se ape thatok lo le Liverpool hian anhun thra nei ekitike mang hian anchor tangkai lo angreng khop mai minute somni pahni na Florian Wilson goal akhung teu khop maya Soboslai ball pek atrain hun thra nei ma se Verbruggen chu ani hian apal tlang zo lo ane second half minute somrukna ekitike ball pek thatak atangin Mohamed Salah chung goal shot aron neya a goal teu hle ma se Verbruggen chun thatakin aben chu sak man le hemi tonga corner hi Mohamed Salah chun minute somrukna ve khen ron pe tin chang tu nei lo ekitike chun chiang zetin gola atau luta Liverpool hian Sydney fain ma an shruai minute som ko pahni na Mo Salah chang goal khung thei na hun thra nei yin Federico Chiesa chun fal takin ball alu puya box sunga tan Mo Salah tan ball hi da phein a selfies lo khop mai Mo Salah hian goal a lo chuin a pet over lo maya ti boy tu nei to lo mas ti boy tu nei to lo ma se Mo Salah hian a pet thatok lo ane hemi hnuai ro thil thleng danglam aum zui talova ekitike goal ni khung mang hian Liverpool hian point thum an hlo chuak ti hian table tharbera Liverpool hi khel som paruka point som ni paruk nen parukna anin suan chawa an hnetak Brighton hi khel som paruka point som ni pathum nen somna an chuk thung anni ho ba kain Chelsea lam point ne na changin season kalme ka pumoite noi che tha mai Everton chu Sydney fain an ne Stamford Bridge sa inkhela hen mol nei tu Chelsea hang goal shot tum som paruk an nei ya Everton hian goal shot tum riat nei hin target a shot tum khat chau an nei ya inkhel pumpui thera po Chelsea team hi achung nung zo ka an tanga point hum hlo chho phu zok an chak kan ti thayang inkhel monom takai minute nga na leka Everton team tan enjoy chon hun thra anei ngal ding lama tanga ball alu pui cha box pon thret atangin gola ashota Sanchez son thatakin aloman chat mai minute somni na Garner ball pek chu enjoy chon gola apet le Sanchez bokin alo dan sak le ane minute somni pahatna Chelsea hang counter hul minute somni pahatna Chelsea hang counter zui ngal zatin Fofana chon gusto tan ball ape pheya ani hian rong takin Palmer tan ball da phei vele hin Palmer hian dingnam sir train boxa ball alu puya achak purpur khop mai Palmer hian goal a pet lut ngalin a goal chiang hle minute somni pathumna Alcaraz chon break pass swale ngalin Garnacho chon rong takin ball hi alak saka goal ruaka a pet goal lo Chelsea tan auyom hle angchu minute somni pangana Pedro Neto chon athiam zelan tir le hin dinglam sera Mikolenko chiang zeta abum nuwa ani hi atlan pel zui ngal pot maya boxa ball la lira da phain gusto chan chiang zetin apet lut Sydney fine Chelsea hian ma an hroi zui ta ane minute somnga pangana Sanchez a ball pek chu thazet chu Garnacho chan boxa lu puin gola apeta ma se apet sang ma ane awan nei tumani lo kan ti thayang chu minute som sari pahni na Alcaraz a ball tholu thazet chu Jack Grealish son ti boy tu nei to lovin gola apeta a control thatok lo a over de lu mai minute som riat pasari na Alcaraz a ball pek atangin enjoy chon hun thra anei le enjoy hian Fofana chiang zeta abum nuwa gola apeta goal ban ani hian apet per dop ane hemi hnuai ro thil thleng danglam aum zui talava Chelsea lam hian point hum an hlo chuak ti hian table tharbera hne na chang team Chelsea hi Kelsom paruka point somni pariat nen palina anom zui zela an hne tak Everton hi point somni palinen pakwana anom thong anni hoba ka hian Crystal Palace le City te in matchona Arsenal team to City hian point hum hlo chuakin mol nei to Crystal Palace se sithum fain an hne he in khelan goal shot konga chon Palace lam an chung nung zo ka goal shot tum som pali nei hin City lam heng goal shot tum sari an nei thong
inkhel pumpui thlira ero city lam anchung nung filor lak thunga Palace team hian an ngam lo hle inkhel bo ruak tang taka hian first half a team pani teng goal shot an nei mola golero kan mulok lo first half un top ma 7 minutes somli pakhat na city lam hian goal khungin dinglam sir tang Matthews Nunes a ball ron vordu thazet cho Erling Haaland chon chiang zeta gola tawlu tin sikhat fain city hian ma an hruaita ane second half a Crystal Palace in huntra anin siam nuala apoimo golero an khung theilo angreng khop mai city lam hian counter thutin an hlo thin khop maya minute somruk pakona po an that zialan tir la yin an counter a train run circuit and ball thatakin alu puya Crystal Palace defender ten lo pal zawin atuteu khop mai atluk ma shatin Foden atan ball ada phei zau mana Foden hian box pon atang goal hi alir chui phaiyen dinglam kila ball hi alir luta goal moi tak Foden atangin kan muleya Premier League ain lan nung paruka goal nga akhung ting ta der ane che thareu tak ane hemin nu hian Palace nam heng goal khung tumin natakin annor zui ve sela apoimo golero an khung thei ta chuang lo ane minute somriat pakona city hian penalty lo chuak le hian Savin ho chan penalty a hlo chhuana konga a tho hlo khop maya fal taka ball alu pui nowa boxa ball alu puya hei hi Crystal Palace goalkeeper Henderson chan lo pal thlozawin penalty a choi penalty hi Erling Haaland chan moi zeta pedlu tin sithum fain a team hi ma a hroi puya point hum an hlo chuak zuita ane tihian table tharbera city kelsom paruka point somthum pali nen pahni na anom zui zela mashroi tu Arsenal an phak lo na chu point ni chau anita zel ane Crystal Palace lam ero kelsom paruka point somni paruk nen panga na an chuk thong anni ho ba kain inkhel danga Aston Villa team season kalmeka chatha mai point hum lo chuakin azona tumko zet anchak zone na ni turin mol nei to West Ham United chu goal thum goal nin an ne he inkhela hian record thar Premier League ka kan mowa achak lo team West Ham United tan second somni pariat naleka Matthews Fernandes on West Ham mashroina goal akhonga he hi Premier League ka goal rang ber record ani suita ani mase anchak zo ta chuang lava Hammerstone Matthews Fernandes baka Jared Bowen ten goal an khonga Villa team tan Morgan Rogerson goal ni khongin West Ham United defender Mavropanos anlama goal khat atilut pal bok tihian Aston Villa hian point thum lo chogin table tharbera po point somthum pathum nen pathum na anom zui zela an heta West Ham lam ero point som pathum nen relegation zone som pariat na anom thong heng ho bak en Nottingham Forest lam point season kalmeka che chelem lo tak Tottenham Hotspur to Sopian season kalmeka team tal boitlak lau team Nottingham Forest sian sithum fai ngotin Tottenham Hotspur hi an ne he in khela Nottingham Forest tan Callum Hudson odoi chang goal ni thabik a khunga a goal khung pakhat phei chu velam sir train aron thlo lut zok maya pui hem tak ane hei ba ka hian Hudson odoi siam sak atain san gare chon goal khat a hlap lut boka Forest nam hian sithum fai ne na changin point hum an hlo chuak ti hian table tharbera Nottingham Forest lam hi kelsom paruka point som pariat nen som paruk na anin suan chawa an ne tak Tottenham Hotspur lam ero point som ni pani nen som pakhat na an chuk thong English Premier League lam chukal san tayara ramdang li ka lut vele ta zoi ila kartop LaLiga inkhel monom taka mashroi tu Barcelona 9 point hum lo chuakin mikhol team Osasuna chu Sydney fain an ne he inkhelain first half a goal alu lo nu yin second half minute som sarina le minute som riat parukna Rafinha chang goal thabi khungin Sydney fain a team hi achak pui anne tihian table tharbera Barcelona hi kelsom pasaria point som li pathum nen ma an hruai zui zela an ne tak Osasuna lam ero point som pangane som parukna omin tlathut theidin muna anding ta thong tun nai chawa result nei che mai Real Madrid po chakve ta shamin an king puimol nei tu Alaves goal ni goal khatin an ne he in khela minute som ni palina Kylian Mbappe chon Real Madrid tanama an hruaina goal khungen
minute samruk pariat na Valente chon Alavestan ansipur aron sut anin draw mai rin na alian man viava ma se hun top ma shet minute som sari paruk na Real Madrid coach Alonso tu nai hun tha apek che chelem lo tak Rodrigo changol thabik aron khunga Vinicius Junior asiam saktu po kan fak thayang chu tihian Real Madrid thian point thum hlutak lo chuakin table tharbera po patni na anom zui zela mashroi tu Barcelona chu zelin point somthum pakwa an nei ta anne an ne tak alave zero som patni na point som pariat nen anom thong he in khela gol khat khong tu Mbappe hian season kalmek LaLiga gol som pasari akhung tling tadera top scorer ani le ngei te po arinom ngal ta hle Italian Serie A lama lu chhovele ta zoi ila kartop in khel monom taka AC Milan mashroi tu chu chak zo lovin mikhwal tim Sassuolo nen gol ni ve in pe hin anin ne tok he in khela hian AC Milan tian Devente chun gol ni akhunga Sassuolo tim tan Ismail Kone baibaka amat ten gol an khunga point khata annung oi thiam angai ta anne AC Milan hi mashroi tu kan hanti zet na ma se kartopa an chak zo tak lo wang hian mashroi tu anni na an hlo zui bok Italian Serie A lama hian mashroi tu thar anum ta thunga kartop in khel monom taka Inter Milan chon ma an shroi theina tura tan poimo taka Genoa chu gol ni gol khatin an ne he in khelain Inter Milan tan minute rukna bisek chon ma an shroina gol akhonga minute somthum pariat na Lautaro Martinez chon an gol ni na akhung le Genoa team tan Vitinha chon minute samruk pariat na an sipur ronsu tren ma se gol dang ero alubel zui talawa Inter Milan hian point hum lutak an lo chuak ti hian table tharbera Inter Milan hi khelsom panga point somthum pathum nen mashroi tu thar an nita Napoli team chu an chak zo lo thonga chakse chon table a mashroi tu ni theidin hmuna anding ane masen hun thane an bo pel tak awangin Inter Milan hi mashroi tu thar an nita ane komin Italian Serie A amunom khop maya kartin anin le thaldeu zak mai German Bundesliga lama fal taka mashroi tu Bayern Munich point an hlo veta mikhwal team Mainz ne gol ni ve in pe in anin ne tok he in khelen Bayern hen game thunun zokin gol shot po trumsom ni pani te meu mai an ne ya Mainz lam hian targeta shot trum ni chau na hin an hun thra nei an mang tangkai ve thong in khel pumpui thera po Mainz hian an ngam lo khop maya ball possession hi Bayern hi 84% ani la yen Mainz 16% chau ani ya in pass dik konga po in khel chung zong hian Mainz trumza som panga chau anin pass sa Bayern hi trumza ko somli paruk anin pass thong an ka tuan deu thaka gol ni ero an chuave ta tho tin ani chu Bayern tan chon na tak turani te po kan ti thayang he in khela he minute somni pakwana Bayern Munich tang kum som basari leka upa Leonard Carlson ma an shroina gol akhonga farsa fun top ma shet minute somni pakwana Kesper chen Mainstan an sipur ronsu tin minute somruk pakwana Lise sung chuan Mainstan ma an shroina gol aron khung le Bayern hian nataka norlet nga len Mainsian an gol ven himna an thok thonga ma se hun top ma shet minute somriat pasari na penalty train Hurricane chon ansipur aron sut gol khung bel le ngei tumin nor zui ma se gol dang alubel zui talawa point khata anlung oi thiam angai zui ta ane tian Bayern Munich khel som palia point som thum pariat nen fal takin ma anna shroi ta thawa an noeom RB Leipzig chu anlo chak zo lo awangin anin kar hi azaw bel tha tho ane Bayern hen soitak in point som thum pariat an nei me ka an hnuaiom RB Leipzig hen point som ni pakwa chau an la nei thong Bayern Munich draw to main si table mongbera omzui zelin point sari chau season kalmeka an la hlo chuak ane French League 1 lama po table ma shoi mek to Lenson an che that chun zom zelin mikhwal team nis chu Sydney fa in an ne he in khelain Lens team tan Otson Edar chongol ni akhonga a team hi point thum a hlo chhuah pui tihian table tharbera Lens se point som thum pasari nen ma an la shroi zui zela ni zero season kalmeka chi chetluang zelin
an game khel nong panga an tlom veka point som pasari nen som pathum na anom thong he inel na champion lai Paris Saint-Germain po an chak rama mol nei tu Mizo goal thum goal nin an ne match team tan Jesse Maibaka Georgi ten goal an khunga Paris Saint-Germain tan Goncalo Ramos Quentin Maibaka Desiree ten goal an khunga an mamo point hum an hlot chuak ti hian table tharbera Paris Saint-Germain he point som thum paruk nen pahni na anom zui zela metsero table mong bera om zui zelin point som pahat chau an la hlo chuak ane inkhel tur fixer lama lut vele ta zuai ila zanina inkhel thir tur om vele nual donin zanlai peldar khan le chan ve English Premier League ka Manchester United chon Bournemouth anlo mi khualang tundin huna United hi khel som panga point som ni panga nen pariat na anom me ka Bournemouth hi point som ni nen som panga na anom ve mek phok Bournemouth hi an chak chuan table som na anron chho theido na United team po an chakani ngat chuan table panga na anin suan chhodor theidon ani game poimo ve ani tinani so probability tongala khian ain tluk angreng khop maya United ero anda sang deuh thong tunge chak zo ka kanrin hlomle anni ba ka hian LaLiga lama Rayo Vallecano mola Real Betis Anthony Khelmek na chu anleng lut do na Italian Serie A lama AS Roma le Cesc Fabregas in Colmek komote anin machon bokang inke result lam chuka santai la football thulenga lut chhaudonang o tuntrum chu Lionel Messi India ram aron pan chungchanga hian bul tran don ta ila hemi chungchang hi chu news trend khata te po kan lo munwal to anga a trend khat athil nui zathlak deu kan hanti ang chi te hi da vele don ta ila this is India kan hanti ang deu hamara de se chu alola ro puilu tuk lo deu ane India ram khopui trend khata po hian a chek nok deu le ala noi deu te hi chu kan la omti a chiang hle Lionel Messi hi Kolkata apan nalama chuanin thil nui zathlak tak atam angreng khop maya trend khata nero athin rim thlak le thungang Hyderabad apan trum ero chuan Messi hian nuam ati thu le an lo lom dana chuan thil a fel thlap thu te po asoya nuam ati thu asoi hial ane Kolkata Salt Lake akal trum ero chuan thil adanglam angreng khop maya buaina te po achuak deuh noi ane Lionel Messi hi an politician kan hanti ang chi te chon an bor na sadeu ber kan ti thei hial anga hei hian soizui po ti tam hle hian anin bot saina a che hle West Bengal Chief Minister Mamta Banerjee ngei poin thil thleng chu za thlak ati thu le Lionel Messi nena ngaidam adil thu te po asoi hial la khami thil thlenga khan thil poimo chui chian ani tur thu te po asoi hial ane complain mumal taka thelu awm nu yin nimin lama khan kha event lama an organizer te chu an man vek to thu Mamta Banerjee hian asoi ane kan hriat tanang khan he thil thleng hi adanglam angreng khop maya Salt Lake Stadium mi pui an pung khom trewa Lionel Messi chu aron lang zuaya hemi nu hian politician te chon bor deuh lui hian Messi te hi chua pui an ni nga la khalaya an politician mai ba ka ni na sang tak nei te chu security te point an no kian te po an ngai hial ane an lo in bot saidan hi aro pui lo angreng khop mai fans lampo an lom lava minute som no ve leka Lionel Messi chua pui le ngal dai ani nge hemi chungchanga hian fans lam amuna kalte po anlung oi lova hemi thil thlenga hian complain mumal taka thelu ani nu yin an organizer te chu Mamta Banerjee hian anman vek to thu asoita ane an chungchang hi ngai to zui ani bokang anui zathlak lama luta ila kha thil thlenga khani fans te po anlom lova chair te po anti chenua la an vom lu deuh treu ani kha heng bak en pakhat phei chu a che common lo khop maya stadium a carpet pakhat chu a phong hlok maya a pot chuak hlok tin ani chu a pu chuak nal mai hemi chungchanga hian media te chon lo muwatin zona an zota a ming hriat lo carpet pot thlera la chuak dei tu hian heti hian changin Messi en turin mun hlatak tangin karon kala cheng sing chuang karon seng ani Messi ka mu min phalsak le chuang lava
hmuna khan ka ve renga Messi mel hmutur po lo an chhuapui le ngal dai ani chuwang chuanin kasum hmulet na tura tang carpet hi kala ve mai ani soisel turpo an nei bik lawang ti hin hepa puirau hian asoi field chung carpet chu apot thlalloka apu chuak nal tin ani chu Barcelona lampoin nei tu thar an nei chho nai ni te point an soi vele tatlat mai ni zan lama khan Saudi lalfapa United te po leilo tum to Mohammed bin Salman chuan Barcelona hi lei atum thu puan chian anita ane country tangin Barcelona hi tun din hmuna an buai khop maya leiba hi euro billion pani point panga vel an nei mek ni hin an soi Mohammed bin Salman chuan Barcelona hi billion som vela ya lei ain huam ni hin an soya internet te po hi akal tak ni te point an soi to nge Liverpool forward Mo Salah hi chu alo ro pui deu ane Premier League chanchina Wayne Rooney chu ron khumin Premier League club pakhat ta na goal thok chuak tamber record aron siam tatlat mai Mo Salah hian Thierry Henry te Harry Kane te Ryan Giggs te apal tlang to nu hian Rooney and Premier League ka goal le assist rum zanni somsari paru contribution anei chu Salah hian aron khum ta ane karto par Brighton anne tum khan Mo Salah hian ekitike goal khung tor chu asiam saka corner aron chui tangin ekitike hian atau lut khati chi khan Salah hian Premier League goal contribution hi Liverpool tan tum zanni somsari pasari anei ta Premier League chanchina record ro pui aron siam ta ane Mohamed Salah chungchanga karagar po aladu tok thei mai lova Fensten anka luai na churon chang let vele ta hin karagar chuan tun football generation athar te hi chu thil maknak ani Liverpool tran tu tamjok te hi chuan thil an ngai dan hi amak khop maya mi mol kan hanti angchi hi an tam to hle Liverpool mai ani lova club dang fans te po an ni thau ani han clear ta ula Mo Salah chungchanga ringot po hian Mohamed Salah hian Liverpool tlapa antim en kolmek to slot hi anorme ka chuak turin adu ani berre chumi chungchanga chon Mo Salah alung oilo na te po alantir ane chuta chuan club a yin fans te hian Mo Salah lam antrang ta zo ka tun generation hi chu amak to hle Salah cham se slot hi ban se ti hian fans te hian thil an ngai dan chu ani ya hei hi ngai dan a thak tak chu ni ti hin karagar chuan asoi United defender Diego Dalot point club thar anei thut mai thei ni hian alanga kumsom ni parukmi hi Real Madrid chon senglu andu thu an soi tatlat mai hemi chungchang hi team tok chun ni jang khan an ron tar langa Real Madrid hian Bayern Munich le Atletico Madrid te chu makhalin United atrain Dalot hi senglu antum ta ane United lampo hin aman phu to ka lei anin huam chuan chuatir an poiti lo thu an soi to ni te point antar lang nge hetiang karain United lam ve khian Sunderland atrangin Noah Sadiki chu senglu antum thu puan ania Sunderland lam hian DR Congo midfielder hi chelzui du vioma se United hian an hel na to hle hei mai ba kan club lian danga tang point som tu anei nuala Sunderland lam hian an chelzui thailo mai turangai ane Chelsea lam point United chu makhalin Kismith chu senglu antum thu puan ani vele ta AZ team tana inland mek an midfielder Kismith senglu tur hian sumpo paumilen somni panga the chu anin huam thu an soi defender le midfielder anga man thei Kismith hi soitang khan alak chho veu don ni hin alanga United emo Chelsea lama kumsom pakomi hi alu mai arinom Manchester United lampoint classic transfer kongka lewin hongtura Joe Bellingham chu senglu antum do niin anron tar lang le ta court of side in atarlan danin kumsom niau pa hi Borussia Dortmund atangin United lam hian pa ngai takador antum thu puan ane Joe Bellingham po hin Borussia Dortmund hi chuasan apoiti lo thu asoi towa United hian andu tak chuan an senglu thut thei turangai ane Arsenal lampoint ni jang khan thu thar ron nei vele ta yin antlar malam chu thuam chak antum ru khop maya tlarnung lam mai ba ka tlar malam thuam chak antum na konga Rafael Leo chu senglu antum thu puan ane Portugal le AC Milan forward senglu tur hianin
Paumilen za chuang vel chu sen angai arin oma Arsenal hian the chu anin huam tak tak angem ti ero zona lian tak ani thong Saudi Pro League lampoi ni jang khan thu thar ron nei vele ta hin Mbappe chu lo thanem tak lo thei turin dor antum le ta ni in alanga kum khata euro makta doi zathum somnga vel po lo thei turin al hilal chun dor antum thu puan ane hemi chungchanga hian news rin tlak tak pakhat ero chuan Mbappe hian hnol atum ni hin an soya hei aya tampo hi offer antum le ni te point an soi le to nge Mbappe hi engtika ema chuan Saudi Pro League alakal thut te po arinom Mikel Arteta po aron tong chuak vele tange nge ya kartopa an game khela Wolverhampton goal ni goal khata an ne trok nu khan metiaten an zone chu changin Arteta chuan kan defending kha pom zam thei anilo ane ache tak zeta anni lampo hi anril ru anapo ani mai theya ma se he tinga ka tong cho hi angai ane achan chu mason anmamowa khatiang mai goal kan chu kha thil poi tak ane atopa kan chakta shama thil har sa tak kan paltlang ane point thum tho kan hlo chuak tima ila kan defending kha chuan hlo thon namin pe ane chuwang chuan kan defending kha anin zir that angai do na khatiang mai khan kan khosak to lo ngei ka be sei ti hian Mikel Arteta chuan asoi ole khati chin hatun tumatan ni tamai se clear tu te channel min ngai lut sak thina inchunga lom thu ka soi tak meu ane soi tak khan like le share le subscribe te khamin han ti sak zel ula subscribe page chu poimo angreng khop maya chuwang chuanin min han ti sak le ta sham ula kalom viawang angai thlak lam po khati reng thei ti han thethar le tabokila kalom le zwal hle don ane